Titipan taknitaki kuna mas kaptasa mag football toket jet gawin na kampi sarantanya ni. Masuk Primera División de Bolivia torneo clausura yang tahun kapan atau ini kaut Hawaii. Always jadi tama kapagol mayarua Wilster mantamara tip tawai. Nias na idir gola ka Wilster mantamata kiupurin ka. Kuna taka Serginho hupau soktatun kapiskan Qatar gol centran ka. Ukam pitu sa Denison Balda hupau pakatun kapiskan Qatar always jadi tamata gol centrakin ka. Ukat Nelson Cabrera hupau jatun katun kakatun kasoktan katam biar Qatar pahir gol always jadi tamata ucantran ka. Ukam hasim ka always jadi tamaka patun kakin cakalkon puntuni saka pahir cakang kiwa. Ukat Wilster mantamakatun kakin san puntuni sakatun kamahir cakang karakiwa. Ukat arum harokan nasional Potosí tamaja kimsa gol payarua Independiente Petrolero tamara tiptawai. Naidir gol laha Independiente Petrolero tamata kiupurinka. Kuna taka Jonathan Cristaldo hupau tungka kimsan Qatar gol ucantanka. Ukan pidu sa Mario Barberi hupau patung kasoktan Qatar anatau puraptayanka. Ukat pusitun kapiskan katanakat kim takal katam biap tataroka Jonathan Cristaldo hupau wiltatau Independiente Petrolero tamatak penalat gol ucantanka. Pahir pacan ka William Alvarez hupau nasional Potosí tamatak peskatung kapusin Qatar pahir gol ucantanka. Ukat Saulo Guerra hupau jatun katun katanakat pak atam tiap tatar kimsir gol nasional Potosí tamatak ucharakin ka. Ukamasin kan nasional Potosí tamaka patung kapayan puntuni saka pusi cakang kiwa. Ukat Independiente Petrolero tamaka tung kapusin puntuni saka jatun kiri cakang kiwa. Si churuk pang atau nakaut haraki. Nairida nantau kim sa haipu pacaru kaltani. Universidad de Vinto tamaka Real Santa Cruz tamampiwa Estadio Félix Capriles token nataskani. Ukat pakak arum cikitani roka Bolívar tamaja Royal Pari tamampiwa Estadio Hernando Siles token nataskani. Carlo Ancelotti hupau Europa token maran hukam kustat anatir iruptirkam lokta tipawai. Kuna teja Liga de Campeones de la UEFA yantawin, Liga Española yantawin piu pasir temporada Real Madrid tamam patip tawai. Ukamalaki wa Karim Benzema hupaka Europa toket maran hukam kustat anatir lokta tipawai. Kuna teja Liga de Campeones yantawin hatung kapiskan golanak ucantasaka Real Madrid tamam pake yantaw atipawai wa. Ukat La Liga Española yantaus atipawai arakiwa. Atlético de Madrid tamaka Sergio Reguilón mait awip Tottenham tamar mai. Kuna teja Renan Lodi hupaka colchonero tamat mistras pawa. Ukam Giacomo Lacobelis hupak yati. Chelsea tamaja Wesley Fofana natirkat yatun kamilyon euronak payan amt Leicester City tamar purias pa. Ukam Fabricio Romano yati. Newcastle tamaja Lucas Paqueta huphat sotatun kamilyon euronak payan amtaniwa. Kuna teja naidiru nakaja peskatun kamilyon euronak payan amt purian ka. Kambido sa Olympic de Lyon tamaja Ukaro Haneu Sanwa. Si chakukam kolk utkatat ka amuyipak mahitas pawa. Frank de Jong huparo ka Liverpool tamaj munarakiwa. Ukamasin ka pakal kung kamilyon euronak huphat payan muni. Kuna teja Premier League yantaw kalkasa ka paapunto ni Kiu Kim Sakut anatatat ka. Ukam de San tamaja yati. Uka Kiu hilat kulyakanaka yakor kama mahach aruntawita kanitaki.